paton. Ditulak na dohot tulah hulanta. Dohot sama pandita. Sereskian ni tugu ni oputa dohot sekaligu makportahon oputa bangahuraja dohot oputa buru rumita buru tabar. Juni 2025 pukul 11.30 Kurasmion Hamimat Tugu Niop Pangahuraja Silitonga Boru Huta Barat Laos gabi udung-udung namaon gabi parningota doho partinada di sude peparanda Paboa sial dua todo bona pasogit nasida tung didia pe akaluat naningaran na di tano parserahani amin. Mardaka mabaringin marura jabi-jabi Birma tot dimadingin manupak mau puta mula jadi. Lagi. 3-2 lagi. Oke dah. Horas. Tak ada selai. Oke dah, sabar dah 3-2. Oke udah 3-2. Lagi selai dah selai. Oke, sada 2. Lagi ya, sekali lagi. Oke, 3-2. Kamu tahu. Oke. Mau lihat yang manang giluluan namar sangap nahu pasangap pihami amat tereja nahu pasangap pihami inatta sori pada nahu pasangap pihangi dongat tubuh nahu pasangap pihami boru bere iba bere do raja na liya na lulu
lumobi ma raja ni hula-hula nami saluhukna. Di hari nauli di bulan nanenggan, ima ari nang binuhur ni tuhata di hita. Pungudo di baga setikyo paparan ni pangahuraja silitonga. Dohot oputa boru rumita boru huta barat. Ima makalatso pasu-pasu do basa-basa di debata. Naktajalo di golukta. Di hari nauli di bulan Nalingganomba, di sakka ni rohata, di hita salhuna paparan ni oputa. Lao patupahon, pesta horjan yoy, tugu ni oputai, namar sangapi. Asalas marohata, sadama hita, songod dayon ay, unang ma dayon tua. Asang dia tuani na mangihu di sude popara ni pangahuraja nani bo napasogi naksongani na tano parserahan rap si jaro paso-paso mahita sa namata na martua di bata rap marjalo tua dohot dame dohot nas ni roha ang giyama marhite ulaot tani baga sa sadaryo toktong di basa-basa hotuhata tuhita akasaluhut na akaratahawatso di pardala ni ngoluta si ganupare asa gabi tualas ni roha di hita ulauta di bagasat sadaryo dala manopta di lao pasanga puhata na besay so ngani mahata huhuasi siya kami so ngani manak tuhamuna hasaluhut na hula-hula nami raja nami dongan nami raja nalia na lulu akamang do tamuinang pangiduan nami siya po napasugin siyan lo bona hasuhuton mono tungano akana hurang lobi pangalahon nami pangalakayon nami pakatayon nami parjulo hami manginumap tuhamuna salhut nga raja nalia nalulu laong disonwain di ingananon asa horas mahamu salhut na kanahupyo hami horas mahami salhut na nang bona ni hasuhuton budima siyan hami bona ni hasuhuton mauliate ma dito hata Nyo puton patodorot mata ropo nyo puta asa takas tapi hutihut alayan nomolo hutaha langsung tuhita nga hugorahon iya puta opulumiun salah iya puta opulumiun mangalak boru di rajai boru na babar paparan ni opui borsa mangatas anak na Tuhani mahu hubahe kami anak nga opu jingjing silitonga mangalak boru ni rajai boru sitopul sial lubadolo tarutu anak na dua anak siak kangan ima puta si matani hobu anak ngasi nomor dua oputa opuni ulang musuh ya oputa si matani hobu mangalak boru ni rajai boru na babaan manang boru ni oputa sadar na godam anak na opat anak siap kangan maima pangahur raja anak silamar dua pangapit tua silamar tolu patu holi silamar opat oputa opu raja dulu ya oputa pangahur raja silitonga mangalak boru ni raja boru huta barat boru ni opu tu manggu nababan sarura silindu huta barat sarura silindu ya nakon ni oputa pangahuraja dua anak nga sada boruna anak nga siak kangan ima puta opu raja napir anak nga si nomor dua oputa opu tikos
boruna di pahuta tumarga huta barat peparane opumade lobu siap kuta guru lasadarion mari hita saluhuna oputa pangahrauta ada sinitonga do oputa boru rumita boru huta barat sadarion ma korja honota anggia ma dioleh Tuhan di pasu-pasu di batas saluhuna peparan ni oputaon na ditinggal di bawah pasobit naksongoni na ditado parserahani songoni ma taropon yang puta na tuhita secara singkat mulai tema hilalah petata mata protokol mulai alai adong do perdoakon masuk-masuk ada batari salut peparan yang putaon iya peparan yang putaon pangahuraja silitongaon do oputa baru minta baru huta baraton anak ngapur mainna boruna 1.200 salak nobi 1.200 salak songoni ma paparane oputaon masuk-masuk ada data ditampai nadi salu paparan oputaon hagabeo naso tuwa anak naso tuwa boru jadi horas masaluna paparan oputa pangahuraja di dia behita maringanan butima mau lihat mah numa tutakasu begini mau lihat ba di bolo tapas harwata tu de bata panika basai isiala asin tolong rohana do napasada hukita di bagasat tikyor saya sama kasadat sadari opmanian asadat tu dulurun asalap tu de kanda mau lihat ba no nabi nak tusude hamu hula nabi naman nabotok kami di son saya lapang masuk mamu di habi kagel kuda asalap tu sadada roh ada pikiran nabi lau man nabotok kamu kaulah nabi suak songoni badang di dalam tubuh nabi darong di bola di pasogiton omba Panginoon dihita sa luhuna diulaw ta sa dariyon mabudak kahasanan di roh apa dihita sa asasisada tudolok tuturuan pahita nang manarong punaka burut tabe iba sinawa kolot namin tuhita sa luhuna mahulate ba diulaw ta sa dariyon horas yan nalulu songoni ma nang tuhamu hula-hula nami sa luhuna raja nami manulupi mahamu diulaw na kupatu pahami marhiti opung nami pangahum raja silitong adohot opung nami boru lumita boru tawara disima dalam nami mangidohot tu amat tarewatan asa di pasu-pasu saluhuna peparan nila tuwi lasongoni nak kami akka haha anggina asa gabe kami ramoras tujuluan dariyo ope asa palwasamu mahami amang raja inat sorry pada upita parhorasan upita pasu-pasu sianamat terewata songoni manak tupat denami asa mamasu-masu amat debata disaluhun na hamu ama ikut tio benomuna nahu pangiduhami hobar marhite-hite ular namyon jadi ope molupi manor turhami dan nagabe padenggal tangak kami mana paduruho siladongon nami dalam nami don lahu pasahatok tu debata marhite tangiang nami asa gabi boy di pasu-pasu tugi jangan nyarion taba kana uli taba parhorasan disaluhu para diopung nami nang dihami akan amarhamarami soalnya mah sirohonor nami tu akan hamu saluhuna luluan na ataran nabi nang luluan na torogon di bagasan horja sadarion jadi biasa hupang idohami ama pada nami kami abang mau lihat najino mandogok ni alapa botari disok kami titir kami di beri kamu peparan dia pun nami ima peparan ni pangahuraja silitoma ngahin buatan nami batuan ni godang nami jala disodo amang pita-pita nami tua mata de bata nang tuhamu pada nami asabai kamu akan uli dohon dari gani tio suara ni nabi nani udah homuna jala tu tio nama parnidan nami tujulun ni hari marhite udah pesta sadarion ima pesta tugu ndio punami pangahuraja jala disok kuwa kami pinggan naho di hulurana hotma akan nauli dohon dari gani siapun di barado hoton ini hami saluhuna lumowi peparannya haduli nami pangahuraja silito mau
Disot parbuebe pirma poki bahul-bahul pacalongan pirma to dinihita salun na po para do puta pangahu Raja Silitonga luju-luju dalam niat dapat samo dison napuram mauliate madia mata na martua le batana mangaleo teki dohong mangaleo nari nauli nading ganon saudari pesta honokta horja honokta mau putai sai ditulupi di pasu-pasu diurupi tu hatta hida di saluhu perjalanan 50 tahun asaboy tapake ulah-ulah mata pasu-pasu di hita saluhuna tau sangap di goarni tu hatai jadi ope di sordo amang ringgit situ suara asa tioak kadauli dohon dari gani kumasa hatami mau tuhamuna ima marhite pita nabi jala asa hupang idohami hobar tu ulah sedario nama mau lihat tuh. Jadi melihat raja nami dia muna raja dia subuton isot di pasar tamu tu kami pinggir pengkul lenak pernah menukut biau anggiat mak di nama muka satu nama ujuni ulah tahun totong mah di pasu-pasu Tuhan sonatan lepas sama honokku terpulang di si bagading di luar panggiringan horos mang nama maranggi hukum masih peringan horos raja nami horos jadi pe asal mulai hadoh moluta na mangaleho partikianon dihita salu na boy udah honokta marhite lasnya rohata marhite kasadaw ni roha do pikiran muna do dipabahen muna po para ni rajai pangahu Raja Silitonga jadi dohonon nami ma alu-aluhon baju amantua amat tari bata na manopahita jalan na mangalehon saluhun na ari partikianon patubuhon lasni roha di pedopar ni rajai pangahu Raja Silitonga. Anu pembaca. Gabi mamang mau lihat mari itu hatta mau lihat manang dihamu. Nunga dinahupang iduhami mangalu-aluhon tu de batanung dia alu-aluhon ditangi hotu hatta matutui alu-alui asade beboy jumpa kita kadauli marhite pasu-pasu mai ngaipe di sahala raja nalia nalulun adong di tengah nanon alu-alu hojo tu sahala raja tu inat tasori pada Gamya. mau lihat mamang nung ngadi baik kowe dia alu-alu hokoi manolobi manauri matutu sahala raja do inata sori bada marhite luluata didok na tua siajur mula-mula siajur mula topa bai majodi hami kotang mula-mula los padomu matu kotak sok pakuling muna doho pambahen muna dihamil labok ma amat tari bata law masuk-masuk kita salu na jalan pe nang mga liak mahami asalia nauli na ringkang pasu-pasu nito hatta si jalon ni hami lumobi ma paparan ni hahanami pangahu Raja Silitonga tuaka tugi jangan niari bay mama godang mga liak di
Mama Benot tadubi dihitakan nomor lagi sada tortor banti kami aman godam sitio laus padumu tuha sahata bye mama siang dokpamudo kami noeng di Pungkunia Lama. Pare pasannya anak doh pare pasannya burur. Di Joloni Jabu nama rapang nama jual. Sigonggong pagi sini. Noeng pehang. Pasuhuton. Anak kok main na paregat say Joloni sate hudu sini. Di naung titir kami akan gindong di sok lawan ada foto naung tahanan dirok na jua-jua asa dia main ada dia molok dia mahatana dia main dok na takas mahadoli bonasuhut berbuah mau lihat mani Tuhan mau lihat manang dihamuna ang giduli namin ipaparan na punta pangapitua at ipasoison to ilang nasi gonggongan. So ini yang giduli namin ipaparan ni Patuhuli dulu. So ini nang ang giduli o punaja dulu. So ini yang giduli namin ipaparan ni ulang musuh. Iya di kokodo namin ang giduli namin. Takas na babaw namin. Dia di na uksarpui akan giduli. Inapsadaro hanami hahaduli. Lao pagundok ketugun yung puta siyakangan. Ima pangahuraja. Dohot o puta buru. Luminta buru puta barat. Dalanunga sikop ang giduli pagundok kami. Tuguin. Dalanunga kumamay-maray kami. Mahitay ima di hamuna sa luhutang giduli namin. Diari na uli di bulan na rin gadya kahomay diari sa daryo. Upio hari tutu hamu ang giduli namin. Asa takas. Di bagasan ari na rin ganon. Pesta honota malang horja honota. Tugu niya puta siya kangani. Asa rak maria iya mahita. Rak karnas ni roha. Tuak ka ari na may hutong. Ang giat. Palas-mas mata magtua di bata. Tuak ka rin mamangihut. Dihami sa luhut na hahaduli mo o para di pangahugaja di hutan ng tarpasarahan. Naam dihamura pesa luhut na ang giduli nami na di huta ng sumali na di tarpasarahan. Iba na alala hudu hami hamu ang giduli. Iba di pesta tubuh horja ni okupta pangahugaja. Imarang okupta siya kami. Iba buwa nami ang giduli. Gabi kahaduli asu munung atau takas behu bigi kami. Asa ari nauli bulan naringgan tahun marhehe mau naung pinanakok mo o puta siakangan o puta pangahuraja silitonga dot o puta ruminta boru tawarat nagabi di hamuna saluhut na hahanami kumparan ni o puta nagabi nakin segelintir jujur melalui nunga di Patul Hasang alay toktong aronggo na motta di rohamu saluhunda naso haru di pasik kupangu ima suhut hahaduli songo cita-citanya anak batak obat hahadui hahipason hagabion hamuhaun nakasah bersama Tuhatta Ari Sadarion ditongos ke bata main di hamu saluhunda mar hite-hite pasu-pasu na gudang mabain rohamuna saluhunda sona takas songon nak pinatolhas muna naung di hamu mau putai siang tabak na buruk tu tabak na tipu ima tugu batu nomor lapis dohot rihit namar susu
tutik kinamang yutok ketong kahaduli pasuto dito lupi tuhat tama ahasuli na pinarsitta ni rohamunay haduli adorak sohbalut tami hatanami ia mardalan uhum mardalan manang ruhut akas songon na binareng munang di songon kasih bagure dia datay ilo denggan na kahalak na marang-maranggi tungotik pena gudang otik si pirretoti lausan noon pasaton nami mah tappe nami Tuhan waka dahang o punduli nami ako pemburu nami tuk songo dia peno nahu itapahatami pos maroham tamban itu hatta may itu katikiti naman ilo jadi otik sesuatu yang patuhan nami hasuruton kahaduli tuatta mana pasik komponi di tersalub na lumuhi di hamu sa hasurito ini betul gitu asa husori hami mahata nami songon hata di nadu itu naman to asa si toro dakana si toro matong ratinga rugun bulung na ramus matong nang parungwena oras dala kami mahamu kahahanami mangihut kami akang gimuna suak songoni mah boru muna boru ta saluna beredot iwere patut si borotong ka sahang si pasaton nami laos hata nami manang tangyang nami Tuhan jadi aladong do mong minamorate amang namalo nami sana tadi ada surata, dia kata pasal apa? Siap juruin na mula-mula, siap jurungan mula kompak. Baca ang maduli kami. Godang mula-mula, laos pada mula, ang metong tugot daksong na. Godang mga liat satu liat hagabion hamoraon hasang amor tetap pinameng ito bayi hutan no namang godang mardalan sa dalan no dinadeng di bodah hasuton namyon bayi hutan no do tidak sa marlas roha ka na marhamarang yon los isong mapasaton namin non silwa nami tuhan non baga mabay damang siya
palas rohani hani kahadu dulu. Nungatung las rohani daging las rohani tuh dinami. Dapat jalo nabi nuwa mulai yang kiduli. Anggiak mama matinanya mata martua di mata di tanyang nabi. Asa songo sikat ni nabi natu pamuna yang kiduli itu hari namangi hukum. Mama semasa tu hatai nabi yula di tangan muna. Di pasu-pasu anak pikiran di roh muna tok. Ya, lihat. Ya benar di muna sinur mana pina muna. Asa tu dolo paham tu tuang kiduli dapat ada papakan aloma. Tu ruak kan udah potong gol kecil. Asa dohoron nabi masih puri pakak matu puri hotam. Tu si mahamu salhuna kiduli nabi mengalahkan. Di patongot Tuhan ma akabat sama otak.
hami acara namanya asa sama dari ini itu tina humain nam berarti supaya aman kamu lo baik dalam masih jodoh pasal mana mangga